дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Имсол дар мусобиқаи Лигаи чемпионҳои дуи Осиё аз Тоҷикистон як намоянда аст. Истиқлоли Душанбе ва чанд дақиқа пас рақобати аввалини худро дастаи кишвари мо дар сафар муқобили яке аз дастаҳои пурқувваттарини Осиё Ал-Насри Арабистони Саудӣ баргузор менамояд. Ин барномаи тобозӣ аст ва мо атрофи бозӣ дар пеш истода дар барномаи таҳлилӣ бо ҳамкоронамон ҳамсӯҳбат мешавем. Шӯрат Ҷаборов, коршиноси барномаҳои телевизиони варзиш ва Имонбек Шодибекзод, муҳаррири идораи барномаҳои таҳлилӣ. хушомадед мегӯем шуморо бори дигар. Хоб, бозии аввали дастаи мо муқобили Ал-Наср ғалтид, дар ҳоле ки ду дастаи дигар Ал-Завра аст дар гурӯҳи мо ва Гоа. фикр намекунед ки мусобиқаро шурӯъ кардан муқобили Ал-Наср каме мушкилтар хоҳад шуд барои Истиқлол, зеро ки ҳоло ба қавле гарм нашуда ба бозиҳои сатҳи байналмилалӣ дарҳол рақиби мушкилтарин дар гурӯҳ? албатта шумо дуруст мегӯед. фикри шумо дуруст аст. Якум бозӣ бо як аз дастаҳои пурқуввати Осиё дар майдони он бозӣ кардан хеле ва хеле душвор аст. аз он сабабе ки барои Ал-Наср якум бозӣ хеле хеле ва ҷиддӣ аст. аз сабабе ки дар майдони худ бозӣ мекунанд ва онҳо кӯшиш мекунанд ки дар ин бозӣ ғалаба кунанд. аз ҳамин сабаб барои Истиқлол ин бозӣ хеле мушкил мешавад. Имонбек, назари монанд? хеле бо фикри коршинос розӣ буда метавонам, зеро сатҳи ҳозираи футболи кишварҳои арабӣ бо ҷалби он бозигарони номдори ҷаҳонӣ ин чизро бешак шубҳа метавон гуфт ки барои Истиқлол на каме мушкил мешавад. барои Истиқлол ин мушкилтарин бозӣ дар марҳилаи гурӯҳӣ хоҳад буд, вобаста ба оне ки боз ҳам дар сафар ҷараён мегирад рақобат. хотиррасо мешавем ки соли 2023 Истиқлол муқобили Ал-Наср бозӣ карда буд дар марҳилаи гурӯҳӣ. дар сафар мо 3-1 бохтем, дар майдони хонагии худ бо ҳисоби 1-1 мусови бозӣ кардем, рақобате ки барои Ал-Наср ягон муҳимият надошт. аз ҳамин ҳисоб шояд ки он қадар қувваи зиёд сарф накарда буданд барои ғалаба ба даст овардан. ҳоло бошад дар чемпионати Арабистони Саудӣ ки чанд рӯз пеш оғоз гардид, Ал-Наср пирӯзӣ пайҳам ба даст оварда истодааст. метавонем ки таваҷҷӯҳ кунем ба натиҷаҳои охирини бошгоҳи Ал-Наср ки ҳам дар чемпионати Арабистони Саудӣ бозии худро баргузор карда истодааст ва ҳам дар суперҷоми кишвар ҳунарнамоӣ карда буд. ду натиҷаи охирин дар чемпионат, онҳо Ал-Холудро 2-0 шикаст доданд ва Ал-Таъвонро 0-5, дар ҳоле ки Ал-Таъвон бошгоҳи заиф ба ҳисоб намеравад. дар марҳилаи нимниҳоии суперҷоми Арабистони Саудӣ онҳо Ал-Иттиҳодро шикаст доданд. Ал-Иттиҳод чемпиони феълии Лигаи бартари Арабистони Саудӣ аст, аммо дар финал аз дасти Ал-Аҳлӣ шикаст хӯрданд. яъне ки бениҳоят мушкил аст баҳогузорӣ кардан дастаҳои Арабистони Саудиро аз мавқеи онҳо дар ҷадвал дар мавсими гузашта, зеро ки Ал-Иттиҳод чемпион шуд, аз дасти Ал-Наср шикаст хӯрд. Ал-Наср зинаи сеюм шуд, Ал-Аҳлӣ бошад зинаи панҷум, Ал-Аҳлӣ дар финал Ал-Насрро ноком сохт. яъне ки дар маҷмӯъ дар баробари он ҳайати пурқуввати доштаи худ боз ҳайаташ қавитар гаштааст Ал-Насрро. ҳоло бошад таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаҳои охирини Истиқлол ки дар чемпионати Тоҷикистон бозиёб буданд. аслан дар даври охирин Истиқлол бо клуби марказии варзиш Артиш мусови бозӣ кард 3-3. Панҷшер, Истарафшан ва Регартадазро шикаст доданд. пештар аз он бошад аз дасти Хуҷанд шикаст хӯрданд. дар доираи барномаи 90 дақиқа бозиҳои Истиқлол зиёд ба риштаи таҳлил кашида мешаванд. фикр намекунед ки Истиқлоли мавсимҳои гузашта нест? солҳои пеш чун мо дар Лигаи чемпионҳои Осиё як дафъа аз гурӯҳи худ баромада будем. агар мавсими гузаштаро ба инобат нагирем, дар умум бозии даста бад набуд, бозигарони хориҷиаш ҳам беҳтар буданд, аммо айни замон он хатти дифоие ки дорад Истиқлол аз клуби марказии варзиш Артиш 3 гол сар медиҳад. шумо дуруст гуфта истодаед. дар ҳақиқат ҳам ин мавсим Истиқлол хеле заиф бозӣ карда истодааст. аз аввали мавсим мо дидем ки на он қадар бозии боваринокро нишон медиҳанд ва бисёри бозигароне ки аз хориҷ ба даъват шуда буданд ба Истиқлол, ба бошгоҳи мо, онҳо бисёриҳо ба гӯем ки талаботҳо ҷавобгӯ набуданд.
و بسیاری آنها بعد از قسم یکمی موسم از دست رفتند. امسال بسیار خطاگی‌ها دیده میشد از جهت ترتیبات بازی، از جهت تکلیف بازیگران. از همین سبب هم در موسم امسال استقلال برتری کلان ندارد. درست سالهای پیش از جهاز امتیاز 5-6 امتیاز برتری داشت و گویم که 2-3 دور پیش از تمام شدن چمپیونات آنها قهرمان میشدند. در این سال این چیز رو ما دیده نمیتوانیم. ایمانبек حیات جدیدی استقلال در دایره لیگ چمپیونان رقابت پذیر هست یا نه؟ نیست. اینجا میتوان گفت که گپی زیاد رو دراز کردنم. البته چرا گپ رو دراز کنیم در حالی که همه چیز حیان است. ببینید آن سطح رقابت پذیری که ما در لیگ اولی داریم در چمپیونات خودی، چگونه که استادم قید کردند، هر مورد استقلال با برتری 9 خاله و 6 خاله پیش از مدت قهرمان میشد. ولی ببینید الکای در خود همین 5 بازی ببینید با فاوریت های همون چمپیونات چقدر با مشکل روبرو میشود، در حالی که پیشرفت بود. به خود ارتشیان 2-0 پیشرفت بود، بعدن یک بار 3 گل رو سر دادن. این خود از اون نشان میداد که البته که وابسته به اون که در موسم قبلی استقلال مشکل داشت، 6 بازی مرحله گروهی 6 باخت، ولی روشن حتی یک پیروزی تاریخی هم به کف کرده بود در قطر در سفر، ولی استقلال به یک پیروزی حتی نرسید. آن مورد اگر که عیب در سری نفرانی که ترانسفرهای ناموفق انجام دادن و لگنرانی که از کجا را آوردن اونجا بود. پس اینجا سرمربی که بعداً به قول فوتبالی کامبک کرد به دسته و به گفتی خودش چینی دیلی خودش فوتبال باز آورد. اینجا پس مشکل در چی است؟ ببینید سطح لیگ اولی کجا و سطح لیگ قهرمانان آسیا کجا و آن دستایی که در آنجا شرکت می‌ورزند. ببینید در پرولیگ عربستان سعودی آنها بازی سنجی می‌گذارانند با دستای اروپایی. در خود همین جدول معلوم بود که چگونه النصر المیریا را شکست داد. با تیم‌های پرتغالی چگونه برابر بازی می‌کند و اینجا البته فرقیت از زمین تا آسمان است و من نمی‌دونم که چطور با کدام سخن یا با کدام امور برای استقلال در سخن حتی برای استقلال لگان شانسی برابری با همین دستای مثل النصر رو دهیم. در لیگ برتری عربستان سعودی فعلا النصر پیشرفت است و بازیگرانی که مهارت انفرادی بلند دارند در دسته کم نیستند. حتی اگر ما بر روی خط بهترین نشانزدهای دسته توجه کنیم، اونجا یگان بازیگری از کشور عربستان سعودی نیست، همه بازیگران نام دارند. متوجه بشیم ژائو فلیش بازیگری که همین موسم پیوسته با النصر 4 گل دارد. سادیو مانه، کریستیانو رونالدو 2 گلی، کینسلی کومان 1 گل، مارسلو بروزویچ 1 گل و اینیگو مارتینز 1 گلی دیگر. همه بازیگران نامدار از اروپا، حتی اینیگو مارتینز هم تا اندازه ضروری از همین چیز ما رو وادار میکند که واقعا از روی نمایش این آمار نگاه کردن به اینها نامی دسته وجود بازیگران ما نمیدونیم با کدام امور، با کدام سخن، با کدام توصیف نامه به استقلال در مقابل همین گیگانت ها شانس نیم. اگر که واقعی بیانه باهاتیم، اگر که از لحاظ وطنداری و از لحاظ هویت ملی باهاتیم، البته میتوان گفت که امید داریم که استقلال ممکن مسئولی به مسئولی امید همیشه داریم. نه و از لحاظ این اگر بودیم، لیکن از لحاظ واقعی بیانه، از لحاظ کسبی اگر بودیم، واقعا هم با دل کشاد میتوان گفت که ببینید اون نسب‌ها رو ببینید. سابق بازیگر بارسلونا، نماینده اینتر، باواریا، رونالدو نیاز ندارد، مانه فلیش. خودی رونالدو که به سمت زدن هزارم گل میشتابد و برای او هر یک گل در راه رسیدن به رکورد انفرادی مهم است. این چیز هم میتواند در با حساب بزرگ انجام یافتن رقابت رول حل کننده باشد. استاد اگر فوتبال پورا دفاعی براه مونده شود که من باور دارم همین گونه بازی میکنیم، حداقل مساوی نمیتوانیم به دست بیاریم. با 5 دفاعگر بازی کنیم، 2 نیمه‌فیلدگری تکیه‌گاهی مونیم، مثلا امیربек جورابویف و احسان رو چی تاکتیکایی که ما انتخاب نمیکنیم، ما باید از دفاع شروع میشیم. باید اون رو به نظر گیریم که در هیئت اساسی یک کمبودی سخت این دروازه‌بان است. ما چند نفری که در دفاع نمیمونیم، 4 نفر، 6 نفر، 8 نفر، دروازه‌بان گویم یک رول کلان رو باز میکنه و بازی تیم ملی این رو با ما یک اثبات کرد. البته
برای همین من میدونم البته اونها از دفاع سر میکنن بازی نه از اول تا آخر باز در دفاع خواهند بازی کردن و گپ سر همین است لیکن از عهده همین کار بازیگرا برآمده میتوانند نمیتوانند این مسئله دیگر است. برای مثال تا کجا وظیفه خود را اجرا کرده میتوانند در همون فشارهای بلند در همون شدیدیتی در هجوم میشد. ببینید سال قبلی یک مورد یک دو موسم قبل رستم یتیموف بسیار سیوی عالی انجام داد، دسته را از بایسو بزرگ انجام یافتن رقابت نجات داد، ولی گفت استاد این در این رقابت کی رول او را اجرا میکرده باشد. پیشگویی بشود که محمدالدین حسنوف در خط دروازه بازی میکند. در بازی‌هایی که محمدالدین حسنوف در خط دروازه استقلال بود در مسابقه بین‌المللی در نظر دارم نه همیشه استوار بازی میکرد. حتی باید بریم اگر مرحله پلی آفی دو موسم پیش وقتی مقابل پرسپولیس بازی کرده بودند اون گلی که به دروازه خود سر داد در کافا بله در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی در کافا، اما نیکولاس توشیچ هم اون توشیچ پیشتر نیست. درست. برای همین هم امتیاز به دروازه‌بان داریم. استقلال حاضر باید یک دروازه‌بان خوب رو به دست کننده خوبی یتیم رو باید پیدا کرده تواند. البته این مشکلی کلان است، نه تنها با ضد النصر، دیگر رقیب‌ها هم خیلی رقیب‌های پرقوت هستند. افسوس ما اونها رو حالا بازی آنها رو ندیدیم. نادیده گرفته ایستادیم. اصلا ما از روی نامی النصر با میگیم. راستی الزاورا دسته پرقوت است. گوار راستی کمتر دیدیم در عرصه بین‌المللی، زیرا که لیکن تیم هندوستان با ما نشان داد که آنها بازی کرده میتونند. نه باشگاه‌های منتخب هندوستان نشان داد. باشگاه‌های هندویی تیم هندوستان نسبت باشگاه‌های دیگر کشورها اکثریت لگیونر دارند. چون سال گذشته دسته روشنی کلوب تجربه بازی کردن با دسته هندویی داشت، اکثریت بازیگران خارجی هستند. برای همین میتوان تخمین کرد که گوا که از سبد چهارم برآورده شد با احتمال زیاد دسته اون هم ضعیف نیست. بعد آن لیگنرها البته که لیگنرهای درجه پستر از آن کشورهای عربی، ولیکن به هر حال لیگنرهای خوب، آن لیگنرهایی که از چمپیونات ما بهتر، البته آنها لیگنران هستند که وابسته به اقتدار مالیوی با اون دسته میکوشند و اون دسته از لحاظ مالیوی البته قدرتمند میتوانند برایشون اجازه دهند که همون لیگنرانی البته سطح درجه عالی برای چمپیونات عربستان نه، یک لیگنرانی به قول نرم کردگی میانه حال هستند و میتوانند هم تقدیر بازی را حل کردن. اگر اهمیت داده باشید به جز از یک چند فوتبالبازان فعلا استقلال همون هیئت دو ساله پیش خود را جمع کرده است برای اشتراک در لیگ چمپیون‌ها. اون هیئتی که الهلال را شکست داده بود و از گروه خود برآمد. منوچهر سفرов برگشت. خوش محمد جان رحیمов امسال به هیئت دسته برگشت. احسان برگشت. کی نمیرسد؟ وحدت و حمدانی بود. حمدانی کمالوف بود. دیگر همون هیئت است. فکر نمیکنید که این هیئتی که تجربه بازی کردن در سطح بلندترین را دارد حداقل میتواند که یک چند امتیاز به دست بیارد؟ بسیاری هم فکر میکنند، لیکن با فکر من این خطا است. ما باید همیشه گویم یک بازیگران نو رو بجویم با تکیه به بازیگرانی که 2 سال پیش یا 3 سال پیش بازی خوب نشان داده بودند با اونها تکیه نکنیم. و وقتی که ما درباره باشگاه النصر گفتیم، ما باز یک چیز رو باید به نظر گیریم که در چمپیونات عربستان النصر یک تا دسته نیست که با همین قدر بازیگران در آن عربستان به فکرم همه دسته ها همین خیلی بازیگران سطح بلندی جهانی دارند. از همین 8 دسته سطح رقابت پذیری نهایت بلند است. البته من هم همین رو گفتنی خواستم که در آنجا رقابت خیلی پرقوت است. النصر که با همین بازیگران سال آینده پیشینه چمپیون شده نتوانست. او امکانیت هم ندارد. یگان موسم اول چمپیون شده است. ما همین رو گفتنی هم که نگرفته ایستاده است. تا همین درجه چمپیونات آنها پرقوت است. حتی الهلال چمپیون شد سال گذشته. و شما در مورد اون بازیگرانی که به استقلال برگشت کردن ببینید اینجا نباید از پیش‌رو گپ زد. ببینید بازیگرانی که ما در استقلال عین حال برگشت کردن، اینها براستی گیریم از ناچاری برگشتن به استقلال. در لیگ‌های بیرون از خارج اینها عموما رقابت پذیر نشدند، در دسته جای پیدا کردن نتونستند. سر از ایشان پنجشنبه تا سفر تا دیگر اینها بعد مثل اون بازیگرانی که از زنیت میروند به یک دسته میانه اروپا، بعد امکان پیدا می‌کنند
برگشت میکنند به زنیت و به اسپارتاک و با همین بازیگرانی که در همون سطح خوب اون وقت بودن و عین حال در همون سطح قرار ندارند، اینجا البته ما از لحاظ پیشروی یگان چیز ایلوه کردن نمیتوانیم. ببینید بازیگر اسون پنجابی، بازیگر منتخب تاجیکستان در چمپیونات ازبکستان رقابت پذیری کردن نمیتواند. لیکن از روی عدالت از میانی اکثریت بازیگران استقلال در چند دوره آخرین لیگ اولی احسان بهتر بازی کرده. نه از میانی استقلال در لیگ اولی ما، ولی وقت گپ سری چمپیونات پرقدرت تر میرود، گپ سری درخشش لیگانر ما در بیرون میرود، این چیز به این چیز هم باید تکیه کرد. ببینید ما عین حال با ارتشیان بازی نمیکنیم، با اسقاط بازی نمیکنیم، ما عین حال با یکی از دستای قدرتمند آسیا النصر بازی میکنیم و اینجا سطح عموما دیگر است، سطح رقابت‌پذیر دیگر است، مبارزه در میدان دیگر است. در مورد این چیز گفتم در کار است که کدام بازیگران استقلال به دسته آمدند و آیا وضع دسته را چگونه کردند، بهبود بخشیدند یا نه. ما یک چیز را بر نظر گیریم که حاضر برادر گفتن که تیم‌های پرقدرت جهان وقتی که بازیگر خود را و دسته دیگر میفروشند یا جواب میدهند، نه همیشه اون بازیگران با اون تیم برمیگردند. باور کنید خود دسته بهتر از اون میروند. بعد نه اگر بازیشون در دیگر دسته هم مثال خوب نشود، آنها رو دسته با هیئت خود نه همیشه قبول میکنند، دوباره قبول نمیکنند. البته برای که گویم که این صحیفه رو میگذارند آنها. این البته نانسنس است برای همون دسته‌ای که قبول کننده همه. البته این یک حالتی که در حقیقت در چمپیونات ما گویم که رقابت نه اونقدر پرقوت است که همین بازیگران میتوانند آزاد باز برگردند، گویم که جایهای خود رو اشغال کنند. گویا که آنجا چی نبوده است در همون چمپیونات، اون طوری که به زودی روشن میشود در همین جا، یعنی که به فراموشی میرود. این چیز البته از لحاظ پیشروی فوتبال، از لحاظ آن پوزیتیوی بگیریم، این چیز عموما طوری نمیگیرد برای نیکبینی. با مهنی زمان اون بازی نشون داده شد که استقلال اولی شده گل زد، بعدا النصر هجوم بارون کرد در روزه رستم یتیموف رو. رستم بازی واقعا اولی نشون داد، اما 3 گل سر داده بودیم. کریستیانو رونالدو رو با غضب آورد، همون حالت هایی که رستم یتیموف رو بیرون از اتحاد بیرون از کشورهای اتحاد ایالات مستقل معروف کرد، شناخته کرد و فکر کنم که توجه زیادتر اومد در همین رقابت به خود جلب کرد رستم یتیموف. حیاتی واقعا هم بد نبود همون موسم، حیات خوب بود، پرابلم با خطی دروازه حداقل نبود، اما واقعا هم موسم های گذشته این موسم نشون میدهند که ستاشیچ، مهردین نه همیشه تا باور نمیتوانند با چنین سطح رقابت پذیری. بله اگر ما النصر رو یک طرف گذاریم، زیرا که از النصر شکست خورده، به نظرم که برای یگان دسته آسیایی فعلا فاجعه نخواهد بود. حتی دسته های ژاپنی فعلا با دسته های عربستان سعودی رقابت پذیر بودن نمیتوانند، اما تاکتیکای دفاعی و عکس الهجومی نیز بازی دیگر نشان داد که با یگان موفقیت آوردن رساندن نمیتواند. مثال میاریم نصف با الاهلی بازی کرد، نصف اولی شد 2 گل زد، 2-0 پیش صف بود، اما 4 گل به دروازه خود سر داد. بعدا نگاه داشته نتوانست آن برتری 2 گل رو. یعنی که دستهای عربستان سعودی فعلا یک کتازی دارند در اروپا. این حصار است تا یک اندازه. اکنون عموما اگر گیریم بازی که شما گفتید وزیر نصف با الاهلی، اگر در آنجا 2 خطاگی جدی دروازه‌بان نمیشد، یک خطاگی نه، هر دویش هم خطاگی دروازه‌بان در هر 2 گل. یکم گل وقتی که وی برآمد از جریمه باید با یک رسیش توپ رو میبرآورد، تمام در آنجا یگان حالتی وی نمیشد، گلزنی نمیشد. و دوم حالت وقتی که اون از دروازه برآمد و گویم که به توپ رسیدن نتونست، 1-2 قدم پیش کرد، قفا کرد، از همین سبب دوم گل رو هم به وی زدند. این خطاگی دروازه‌بان بود. اگر همین خطاگی ها نمیشد و دروازه‌بان در دروازه استوار میایستاد، ما نمیدونیم نتیجه چه خیلی تمام میشد. ممکن که یا با پیروزی با مساوی ممکن. پس نصف که توانست، چرا ما نمیتوانیم؟ باز یک بار در چمپیونات ازبکستان رقابت کلان است. گپ سر همین چیز است. فرق کننده بود نصف پورا با هیئت عبارت از بازیگران ازبک هنرنمایی کرد. یک بازیگر خارجی بود که اونقدر مهمیت نداشت. سطح بلند چمپیوناتشون بازیگران خوبن. سطح بلند کار نمیکنیم این چیز رو، اما اونها مقابل چمپیون فعلی مسابقه لیگ چمپیونات الیت
қариб буд ки ғолиб оянд. гап сари қариб намеравад, гап сари фактически ба гуфти Рӯзо, гап сари натиҷаи бозӣ меравад. вақте ки ту бар сифр пешсаф мешавӣ ва баъдан 2 голи 4 гол ба дарвоза сар медӣ, ҳамаш аз фоҷиаи дарвозабон шурӯъ шуд. фоҷиаи дарвозабон як тараф, майли дарвозабон 2 бор хато кард, 2 голи дигар дар фоҷиаи куҷо шуд? Хона намонд дигар. ҳаминро сатҳ мегӯянд, нобаробарии сатҳи аз ҷиҳати психологӣ омода набудани бозингарон ҳам роли калон бозӣ мекунад. Мисол 2-0 бурида истода вақте ки дарвозабон хато мекунад, бозингарон гӯем ки боварии худро гум мекунанд. яъне таъсири психологӣ эҳсос албатта ин яке аз таъсироти психологии хуб чунин аввалин барнома аст бахшида шуда ба ҳунарнамоии Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои Дуюи Осиё. Агар Ал-Насрро мо яктараф гузорем, Ал-Заврау Гоа бо онҳо рақобатпазир мешавад ё не? Ал-Завра дастаи хотиррасон мешавам ки номдор аст. ман фикр мекунам пештар аз ин сол бояд ба як чизи муҳимтар таваҷҷӯҳ кард дар ҳамин барномаи пеш аз бозӣ. чаро сармураббии дастаи Истиқлол ба Арабистон нарафт? дар бозии чемпионати Тоҷикистон ҳам набуд. ин чиз ҳам як мавзӯи барои баррасӣ аст. ягон иттилои расмӣ расонаӣ нашудааст. дар бозии 2 сол қаблам чунин буд, вақте ки Истиқлол бо Ятимов вақте бо Роналду бархӯрда мешуда. баъд боз як чизро мо бояд ба назар гирем ки мавсими имсола Истиқлол хеле заиф бозӣ карда истодааст. ман ёд надорам кай мавсим наздик ба анҷом шуд Истиқлол дар зинаи сеюм бошад. ман ёд надорам ҳамин ҳолатро. вале ки чемпион мешавад. чемпион шудани Истиқлолро ман намедонам. шумо бовар надоред ки чемпион мешавад? не, ман гуфта наметавонам ки чемпион мешавад. имомек мавзӯи чемпионати дохилиро ба 90 дақиқа мегузорем. ба мавзӯ марбут Истиқлол аст. марбут ба Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо. дуруст. каме дигар аст чиз. бозиҳои дохилӣ бояд гӯем ки ба дастае ки дар бозиҳои байналхалқӣ баромад мекунад як кӯмак расонад. барои ман ҳамеша мегӯям ки вақте ки рақобат нест, душвор аст ба зидди дастаи пурқувват баромада бозӣ кардан. вақте ки мо дастаи Насафро ба мисол овардем, дар чемпионати Узбекистон ками кам 5-6 даста ҳастанд ки онҳо барои қаҳрамонӣ мубориза мебаранд. рақобати шадид аст. албатта рақобат хеле ҷиддӣ аст. аз ҳамин ҳисоб онҳо тавонистанд ки гӯем ки қисми якумро нағз ба зидди Алхилол бозӣ кунанд. ва даромад дигар бубинед, Насаф айни ҳол яке аз муддаёни асосӣ барои қаҳрамонӣ ҳам аст. агар хато накунам, онҳо аз Нефтчӣ пештозӣ доранд. пештозии чорхола буд, як давр пештар буд. ва бубинед, агар ки дар ҳамин ҳолат чунин сценария такрор ёбад, Насаф мешавад қаҳрамони Ӯзбекистон, қаҳрамони Ӯзбекистон дар сурати шудани Насаф. бубинед, дастаи рақам 1 Ӯзбекистон чунин тавр бо як дастаи топи арабӣ ҳамин хел баробарӣ кардан наметавонад. албатта фарқкунандаи сатҳро мегӯяд. аз ҷониби дигар мо Гоа ва Ал-Завраро гуфтем. ман фикр мекунам ки Ал-Завра муқобили ин тим ҳам барои Истиқлол мушкил хоҳад буд, валекин бо Гоа намояндаи кишвари Ҳиндустон метавон то ҷои як ҷасорат нишон дод, як баробарӣ кард. барои чӣ натиҷаҳои Истиқлол на танҳо барои худи даста муҳимияти калон дорад, балки барои Тоҷикистон ва мавқеи Тоҷикистон дар радабандии Конфедератсияи футболи Осиё таъсири калон мерасонад барои мавсимҳои оянда. ба ҳамагон аён аст ки соли оянда аз Тоҷикистон танҳо як даста чемпиони Лигаи Олӣ дар мусобиқаи сеюми осиёӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ҷоми даъват, бале. аммо ба хотире ки мо монанди солҳои пештара тавонем ки 2 намояндаи худро муаррифӣ кунем дар мусобиқаҳои осиёӣ, як нафар ҳадди ақал ба элитаи роҳ ёбад ё Лигаи Чемпионҳои Дуюи Осиё, ҳам регар бояд дар мусобиқаи худ муваффақона бозӣ кунад, ҳам Истиқлол ҳадди ақал кӯшиш кунад ки имтиёзҳо ба даст биёрад. барои ҳамин инҷо на танҳо обрӯи даста меравад, балки аз ҳадафҳо ва мароми кишвар дифоъ мекунад Истиқлол. аз ҳамин ҳисоб бояд ки зиёд кӯшиш ба харҷ шавад. бо Ал-Наср мусовӣ кунем дар сафар олиҷаноб мешавад. фикр мекунам ки натиҷаи беҳтарин мегардад. аммо ҳаятҳо тахмин карда мешаванд. аллакай аз худ пештар тахмин карда мешуд ки чунин бозингарон дар ҳайати Ал-Наср ба майдон ворид мешаванд. танҳо бозингарони муҳимтаринро мегӯям: Анҷело Боржес, Брозович, Садио Мане, Фелиш, Кинсли Коман, Криштиану Роналду. пурра ҳайати ҳуҷумкорона. Истиқлол бошад нисбатан дифоъкорона бозӣ мекунад. Марлен Чобанов, Туркай, Табрез Исломов, Кирилл Суслов, Амирбек Ҷурабоев
ҳама онҳо бозингароне мешаванд ки ҷавобгӯ барои хатти дифоъ ва барои бартараф кардани ҳуҷумҳои рақиб, яъне ки шумораи зиёди бозингарон гузошта мешаванд барои бартараф кардани ҳамлаҳои рақиб. муҳаммадҷон раҳимов ҳоло пурра аз осеби бардоштааш барқарор нашудааст, дар ҳайати захиравӣ дар бештаре аз бозиҳо қарор дорад. эҳтимолан мо ӯро намебинем, аммо эҳсони панҷшанбе резо деҳқонӣ, манучер ҷалилов ва алишер ҷалиловро хоҳем дид, нафароне ки таҷрибаи кифояи бозӣ кардан дар лигаи чемпионҳоро доранд. хуш, бо кадом сценария бозӣ метавонад равад ки мо тавонем дар ин бозӣ имтиёз ба даст биёрем? ба кадом паҳлӯи бозӣ Алнаср бояд ки таваҷҷӯҳи бештар кунад Истиқлол? ба канорҳо, ба Криштиану, ба маркази майдон, кадом ҷиҳатро мо бояд ки бештар таваҷҷӯҳ кунем ба хотири муваффақият гап намеравад, ҳадди ақал бозии арзанда нишон додан? рости гапро гӯям, ба зидди Алнаср ҳозир мо он бозингарони сатҳи баланд надорем ки ба зидди ҳамин бозингарон гӯем ки як ба як бозӣ карда тавонанд. бояд бозии дастаҷамъона бошад ва такя ба ҳимоя ва аксулҳуҷумҳо. афсус ки дар чемпионати дохилӣ ҳаминро Истиқлол нишон дода натавонист. айни замон дар ҳайати Истиқлол ягон бозингари босуръате нест, монанди футболбозони Насаф гӯем ки Бозоров ё Ҳусейн Нурчаев ки дубл анҷом дод, онҳо асаби суръат фирор шуданд дар ду аксулҳуҷум. агар Нурчаевро ба назар гирифта бошед, якум голи Насафро агар ба хотир орем, онҳо аз ҳисоби фишор прессинг маҷбур карданд ки Алҳилол дифоъгар албатта хато кунад. аз ҳамин ҳисоб онҳо дар он ҷо гӯем ки аксулҳуҷум набуд. аксулҳуҷум кай мешавад вақте ки дар дифоъ қарор мегирӣ, аз ҳамон ҷо ҳуҷуматро сар мекунӣ, хатти дифоъи рақиб мавқеи худро гирифта наметавонад сари вақт. ҳамин аксулҳуҷум мешавад. голи якуми Насафро кинем агар дар он ҷо аз ҳисоби фишори баланд пас ва Нурчаев каме аз ҳисоби суръат фирор шудак аз ба назарам ки Рожер Ибаньес буд. аз дар мобайни ду бозингар буд. вақте ки хатти дифоъ гӯем ҳуҷумро сар мекунад, бозингарон хеле кушод меистанд. аз ҳамин ҳисоб ягон бозингар Нурчаевро гӯем ки маҳкам карда натавонист, пеши роҳи ӯро гирифта натавонист. голи якумро агар дар хотир дошта бошед, онҳо хеле кушод истода буданд. барои ман гуфта истодаам ки дар он ҷо хатогии хатти ҳимоя қабул. пас ягон заминае нест ки мо гӯем ки ҳамонро қапида дар асоси он мо мубориза барем бо Алнаср. охи мо ин хел бозингарои сатҳи баланд надорем ки дар футбол замони маблағу пулу сармоя аст. Алнаср яке аз пулдортарин дастаҳои тамоми дунё аст. ҳамин хелгиҳо хато намекунем ба назарам. дар топ 3 дохил мешавад. дар топ 3 маошҳои ҳангуфт медиҳад. лекин пул ҳамеша роли калон дар футбол бозӣ намекунад. боз як бор мегӯям, на ҳамеша, албатта на ҳамеша бозиҳое мешаванд ки дастаҳое ки на он қадар аз ҷиҳати молиявӣ имконияти калон доранд, лекин метавонанд ғалабаро ба даст оранд. ман дар ҳайати Истиқлоли ҳозира дастаро надида истодам. ман намедонам бозии дастаҷамъиро дар албатта футбол ин бозии 11 нафар аст. мо метавонем як ду бозингарро номбар кунем, мисол ба хотир орем ки дар кадом бозӣ онҳо дурахшон бозӣ карданд, метавонем инро кунем, лекин натиҷа ба зидди дастаи пурқувват аз лиҳози дастаҷамъонаи даста вобаста аст. ҳамин чизам метавонад сабаб шудан барои комёбӣ. бубинед агар дифоъкории хуби коллективӣ бошад, баъдан дар ҳамин ҳолат ҳам як нафари суръатбахше дар кор аст ки аксулҳуҷумҳо дар вақти зарури истифода барад. валекин тасаввур кунед ки бубинед 45 дақиқа аввал дифоъкорӣ олӣ мешавад аз рӯи тасаввурҳои мо, аз рӯи пешгӯҳои мо, баъдан сарбории шадид аз ҷониби дастаи фаворит ва баъдан нарасидани он физика, нарасидани он энергетика, он ҳолати ҷисмонӣ, он рақобатпазӣ, он сатҳи бозигарон, ин чиз монеъ мешавад ки як даста ба ҳамин ҳолат, дар ҳамин шароит 90 дақиқа яксон бо маром дифоъкорӣ карда наметавонад. ин чиз вақте ки фишор бисёр мешавад, хонаҳо як бозигар иштибоҳ мекунад ё ки хастагӣ эҳсос мешавад. хуб, фурсати намоиши бозӣ наздик мешавад. бед мухтасар пешгӯҳои худро кунем роҷеи ба ин бозӣ. ин анъанаи хоси барномаҳои тобозӣ аст. ҳисоби бозӣ: Шӯҳрат Ҷаборов 3-0. Имонбек
4-0 و 5-0. نه من تو این حد باور ندارم راستی زیرا که با فوتبال دفاعکاری با احتمال زیاد من فکر میکنم که گلی کمتر سر میدیم اگر که مغلوب هم شویم با حسابی حدی اقل خود با حسابی مینیمالی یعنی که 1-0 یا 2-0. بله منم خرسند میشدم که ما خطا میکردیم. نه اگر چنین شود البته تعالی میشود. بله لیکن من میفهمم امور که بازی تحلیل شما ابجکتیوی است. اینجا ما غرور ملی و وطن دوستی رو یک طرف میگذاریم، تحلیلی دقیق کوشش میکنیم که انجام بدهیم و من فکر میکنم که واقعا فکر شخصی من است که همین طور میشود زیرا که النصر هم در باز در مسابقه بین‌المللی بازی نکرده بود. با حساب بزرگ پیروز نشده است خیلی باز. بله با حساب بزرگ نه التمون رو با حساب کلان شکست نه در لیگ چمپیون‌ها در لیگ چمپیون‌ها بله درست است و واقعا هم امروزها سطح باشگاه النصر را با دل خواسته در آسیا قیاس کردن نادرست است. مبلغ هنگفت، سرمایه، سرپرستانی که مبلغ‌های بنیاد کلان جدا میکنند برای دسته ترانسفرهای سطح بین‌المللی، اما ما امید داریم که استقلال امروز حداقل بازی خوب نشان میدهد و نوران علی نور میشود در صورت گرفتن امتیاز. من میناداری خود را بیان میکنم با شورا جبارов امامبek شودیبекزاد برای بیان کردن فکر و اندیشه های جالب راجع به این بازی و تحلیل مفصل. خب اکنون باشد تماشاگران عزیز تنها تماشا و ما با استقلال برا رو کامیابی تمنا مینماییم با امید موفقیت. خیر.